Mina ngeba la wangigwaza lalo. Akaphume kodwa umuzi wami akhohlwe ngawo. No chima no. Yena akaphume ngoba ndizele la. Lapho umzi wabantwana, umzi wabantwana. Siwama siwakhe ngomzi wabantwana. Indawo kuwo. Abantwana balamba endlini kodwa ngiyasebenza mina. Bayalamba Ngiyabuya ngimnikeza imali kodwa yena akenzi lutho. Ukubone like ungekunakudla la endlini. Uyayazi ukuthi indoda ayibethwa. Ayishayo indoda. Uphakamisela isandla mina ndiyashaya. Mangithi ngiyakushaya ufuna ungibophisa mina. Yeah, mawuthi kodwa ngapha ngisapota abantwana bakho mina. Wase uyathanda musa napha lokungifaka hayibo kanti unjani ngiyachazela hawu utakiwe kanti napha nje so ngiyeke lento ichaze phela wena musuku ngithuka ngathi utakiwe fusaphela ngisaphela nawe phela uze kwami la phela ngikusabi la asingabambana njengamanje mina lefana ngisabi ngiyakuhlonipha molweni mandizibulisela lapha emakhaya lami igama ndingu LAVAWS pronounced lovers abandaziyo bandibiza ngo Mr Nzokulight mshanami bafethu mayingabe unenkinga ningalibali nisibhalele namhlanje sibhalele ifamily la khabo baba ngizothi nje kunikeza ubaba ithuba kancinci ukuthi esichazele ukuthi la ekhaya kokwabani baba la ekhaya sanibonani siyanibingelela ku TV igama lami nguthulane ngakamaseko. Yebo baba bengisacela nje usichazele kabanzi uchazele ama viewers wethu Jozi Bioscope ukuthi why usibhalele namhlanje. Nginibhala ngendaba yomama la ekhaya. Mama la ekhaya ngiyamnika imali akathenga ukudla endlini akenzi lutho. Uyangilwisa mina. Mina kumele ukuthi njalo nje imali maka yena akayenzi lutho. Ngizela amakamera. Kumele ngiwabize ngoba phela wena uthi awenzi next. Imali leyo ngiyasebenza mina manje imali awenzi next ngayo. Amakamera la. Umuntu mara mamuvumile wathi kumele ngenzeni mina. Bekumele kwenzeni. Ngoba ngiyathenga ukudla endlini wena wenzi lutho. Ziningi izinto ozenzayo la. Okay asithi mama mama ngicela wehlisa umoya ngisacela nehlisa umoya ma angithi uvumile wathi sikhulumisane manje maseniyalwa kanje abantu abadala asisakwazi ukuthi si-understand nokuthi sixazulule kakuhle ukuthi yini kahle size ngayo. Baba bengisacela nje ubalisele umama ngoba uthe usibhalela ngafunda into ezininzi othe umama uyazenza ongazithandi. Bengisacela nje umchazele wena lezo xelele zona mina emessage yakho ukuthi nangu lovers wenza 1 2 3 yeziphi neziphi ongazithandi. Okokuqala akangihloniphi. Imali ngiyamnika. Angiboni into ayenzako. Ngemali. Bantwana balamba endlini kodwa ngiyasebenza mina. Ngiyabuya ngimnikeza imali kodwa yena akenzi lutho. Ukubone like ungekunakudla la endlini. Ukubone ungenakudla yini? Ukubone ungenakudla la endlini. Okay. Ozibona ukuthi nguwe la ozohlisa isidimo unisela namakamera la. Unisela namakamera. Uyangishaya kimi kahle uzokhuluma kahle. That's why ngize kini because angishaya mama. Ukushaye kuphi? No, mara nakushaya. Okay. Ngena kushaya kuphi? Umoya baba ngiyayi-understand mara mama ngoku-understanda kwami umuntu wesilisa akaphakamiselwa ivoice ngalendlela omphakamisela ngayo. Akaphakamiselwa nje the way yena aphakamisa kimi ngakhona. Okay uzokuthawasazi sonke silana ma. Nginhloko yomvile. Baze kanjani labantu laba bala? Okay kodwa baze kanjani andithi balethwe nguye. Wayengakhulumi nami ahlale phansi nami. Ngoba kunezinto ezingekho right ozenzayo kudala ezama uthetha nawe uthi uthethe kuphi nami? Okay mara uyakuqala uyayazi ukuthi indoda ayibethwa. Ayishayo indoda. Uphakamisela isandla mina ngiyakushaya uyamkhomba kumanje. Ngikukhuza ungezwa. Mangithi ngiyakushaya ufuna ungibophisa mina. Yeah mawuthi uyaziphindisela. Kodwa ngapha ngisapota abantwana bakho mina. Okay kunenye into ubaba kwayimenshina lapho ngiyabona ukuthi umama ngathi umuntu odila na ngento zabantu abadala. Yebo ubaba bewuthini ngelezi zinto zabantu abadala khona ke wakusho lapho wathi kunokukwenza la ejaradini lakho ngakuthandi wenzani futhi ngezinto zakhe la amathwaza. Ngiyemsebenzini ngo5 ekseni. Mangiphuma egedini ngithola izinto engazazi mina. Ngimvuse ngithi mama yini ezisekethini yini engikwathisako mangimbuza uyalwa nami manje lezo nto uzazi lapho ukuthi ziphuma la kimi na zezamathwasa wakho. Okay mara kodwa mazingasuki kuwe ma angithi nguwe umama womzi utata uyathi usuke ephume siye emsebenzini ngo5 and umama oshiyekayo apha ngumama womzi yimi mara sibaninzi la ejadini. Xa ubabuza wena abaqashi benu bathini bayaziphika nababazazi manje zokwaziwa ngibani and then wenza ntoni ngalo so nibuye ngixelele yena wena xa ungathi mhlambe uyahlola mhlambe ukuthi just to check ukuthi mhlambe akusingabantu abazama ukuthi bebhidlise umshado wenu Londa amthola ethavela uyebona ethavela ehleli nentomba namantombazana ewathengela la ikhutshwala khona ethavela
uyezwa ngapha endlini uthi mina imali uyinikeza mina akaninikeza imali lo tata akaninikeza kwamali kukhona senti nje endiyitholayo la amnikeze imali Ngiyamnika mina imali. endiyitholayo ye-grant yabantwana unamanga imali uyahamba meholile uyahamba uyidle tave ngiyamnika ethaveni manje nabantazana nginabangani babafana nabo bayathenga utshwala bahamba nomuntu wabo wamama akaye emathavena ngoba umuntu obusango wami yebo so manginabangani bami isiphuza nabo utshwala basuke bene bahamba nentombi zabo yena bese abona ngathi nami nginentombi lapha uyabona nizokuvala hayi yabona leyo mbani umkhomba umuntu omdala le ndenza nibe sure ukuthi umuntu utata wabantu uyayifumana induku every day because angeke kaloku kuwe ngalendlela omkhomba ngayo ayikho kimi angikaze ndasisandla mina umkhomba kanjani ukuthathile kumele ukuthi ndenze njani emsebenzini mangibuya emsebenzini ngisebenzela nibekekuteni sometimes ngithola traffic endleleni mawubuya mangabuya late ngo-8 sengibe bafazini mina so buye bafazi ngaleso sikhathi leso sikhathi traffic ngibambele endleleni mina sengibe emjolweni bantu abadala mina into engiyisensayo la between nina nobabini ngathi kune trust issue kumama ngathi utata amthembisisi kakuhle and uyazama umuntu omdala ngokuva kwami hayi uba ndithi ndiyamthethelela kodwa ngokuva kwami angimchitheli shamazi angimchitheli just yena unesikhwele yena ubona ngathi mhlambe mina ngingamjolela ngimjolile ngimthanda kakhulu umuntu lo okay baba mhlambe yini enye into ofuna umxelela yona okumele eyichintshe so that singamani sibe sidebate siya lena le ngicela uyeke ukuthi indoze ngibone izinto lezi enigeza ngazo nisithela la ngihamba khona mina ejardini la kwami zigeza abantu tata if mangabe le nto le yenziwa abaqashi ngizabakhipha khuluma nabo ke ubona ukuthi lezi zinto vela zenziwa uwena khuluma nabo ngoba manje mangaphinda ngizibone lezi zinto thetha nabo kuzoba neproblem enkulu esikazi warifu sisichitho esithunyelwe nini uba nohlukane nobabini maybe ke uye intombazana yakhe sentsho wena wayungangena endumbeni uthi ubetha amathambo just to check uba ni safe naye ejaratheni emzini angeke enze nikhona ukuthi like nihlolane nomuntu enilala naye andithi uhlola umuthi lo into engikwethesa ki-1 uyakhuluma last year ngitshe ukuthi everyday mangiphuma ngemsebenzini ekethini ngithola into so awuyilandelele lento leyo wangayilandeleli wena lento leyo ngoba ngiyakutshela ukuthi everyday mangiphuma ngithola into so but wena urelaxile akathathi action so mina ngizokuthemba kanjani ngoba ngiyakutshela ukuthi why mangiphuma ngo5 mina ngithola into so ndiyayithatha inkinga wena ulaleli kuwe lungalaleli action ndiyayithatha kakhulu uthatha inhloboni ye-action mara yena kalaleli so manikhuluma naye ndithi masihlale phansi sixoxe njengendaba zasemzini yena uphuma ngala uyezwa maniqala like ukuthi nifuna ukukhuluma naye sihlale phansi nje akasithathe sami story mara yena mekhona ukuthi like akhulume nomakhelwane next door uyakhona ukukhuluma nomakhelwane ahlale nabo phansi mina manifuna ukuthetha nayo into eserious akafuni inkinga yenza ukuthi ngingafuni lenda ishoko ngiyayivuma into yenza ukuthi ngingayenzi into leyo uyangithethisa isuke kuthethisa yeah manje mina mangithethisa ngivele ngiphume ngimshiye ngoba nami ngiyanyanya and then so ngithi ithi ngimshiye ngavote inkinga yabo no ngiyaku-understand lapho mina iqiniso ngiyalivuma ngiyaku-understand baba kodwa baba mama ngokuva kwami uta is really trying so hard ukuthi lo mndeni wenu usebenze kube bona nini kodwa usamthanda wena baba usamthanda baba hayi anisamfuni kanishiye nomzi maybe mama kakuhle wena into oyifunayo ngisho ukuthi nifuna umzi andithi nizele ndinengane ngokuxa kanishiye ke lana ke aphuma ngoku xa umzalele caba sowufuna u-owna wena no kumele ukuthi kube yimi umuntu la and uyakolota kwenzeke lokho lo mzi xa ufumana bekakhona empilweni yakho when you got the house or beningekatshati umuzi uqalwe yimi Oh, ngimthole mina senginomuzi. Nabu nibuya nizohlala. Sabe sahlala sonke. Okay. And then angeke ukuthi mina ngiphume kwami ngishiye yena. So ngoba ukuzalele. Qale si2 ndifika ungena nix. So uthi manje umzi uqalwe nguwe. Oh vele umzi. Lo mzi so uthi uqalwe nguwe. Umzi uvuswa ngumuntu wesifazane mama. According to my understanding, I think as a man mama ungaba nomzi. Ngimkashweni mina ngishiye wena la kwami. Angeke ukubona lo. Uzohamba. Kwami la. Angeke uvuke ukubone lokho. Khohlwa.
Khona kwami la. Lesingane lezi ndizalile. Oh. Okay. Ubonelo ngeke uzovuma. Umuntu mara into ezokwenzeka umuntu omdala I think angeke kuze kwenzeke lokho umuntu omdala because I feel like wena uyuze umuntu omdala kahle. Akayuzwe lo tata no uyamyuza lo tata akayuzwa ayikho into uyayivuma ubuzela ayikho into ayuzelayo andithuzela apha ekhaya yebo sharp kuthi ukuthi lo mzi ubhilonga okay lo mzi sobhilonga ebantwaneni awusabhilonga ngiboni jonga namanje unibizela abantu why lento singayiqala ngaphansi isikhulume sothu no ingabi why siqala why uzonibizela abantu boza usamfuni and ngikhuza mama ngizawuthini ngoba ngikhuza nawe abantu uphakamisa ngizasayibizela abantu because awuthi why uzonibizela abantu why unibizela abantu ifamily yakho uyigcinene ifamily yakho kuyayibisa unibizela abantu okay ndiyakuva ke gogo ngikubulale ke unibulala ubuzoqala ngaphi futhi kunibulala mama akumele ngidinga usizo because awufuni ukubulala umama abantwana bami ngicela abantu ukuthi no and nifuna ukupakishela impahla zakho uniphumele umuntu omdala ngeke kuzofike kodwa umuzi wami wami ngeke kuzofike okay umuntu omdala umuzi wami lo okay bantu abadala wow bantu abadala ngithi nibizi wami la kwami nizokhona okay guys thina senze Mr. P come on guys no bantu abadala kumele nehlisa umoya angithi kumele nikhulumisane kahle bantu abadala njengendoda nomfazi ma lento yenza ayikho fair I'm not gonna lie to you ndithi nizama ukuba nice la kuwe ngoba the way you act it shows really well ukuthi baninzi amadoda abuzwayo ngabafazi la ngaphandle mama and bayathula uyayibo xa nibethwa nina ningabantu besifazane indoda isuke ukuthi ibanjwa same time within a day ngoba ebethe wena uyambetha uqobo mbetha ngokuphambi kwami which confirms ukuthi each and every time uyambetha tata uyanikwadisa lo muntu so xa ikwadisa uthi awusamfuni why ungamfuni yile ndithanda samfuni vele ndifuna idivorce anduthi nekhaya la senikhathele ndifuna idivorce ndifuna ungimisele phela lebhiya la ukubethe nginceba la wangigwaza lalo hayibo umuntu omdala ngiyakutshela lo muntu lo mama mara uzenza njani lezi zinto uyabona ukuthi le ndoda izofela ezandleni unamandla la uthi awusamfuni musuqhuba confirm uthi phindele uye lo umuntu omdala kodwa kwenzakalani makahambe lo baba lo mama okay ifamily yakho iphi umuntu omdala ikhona ifamily khona la ikhona kwala around mama ngicela uphindele kuwena ngifuna hambe mina nginibize ukuthi ngifuna silungisane nilungise angasangishayi sibe right sixoxe unganibizela abantu mara uthi awusamthandi nje mama intoni ofuna uyithetha so xa ufuna idivorce and then intoni ozoyithetha naye akaphuma ndihambele okay if aphuma mina nanginkinga ne akaphume kodwa umuzi wami akhohlwe ngawo no yena akaphume ngoba ndizele la lapho umzi siwama siwakho ngomzi wabantwana indawo kuwo sizophuma nawo siyi-2 siyoshiya abantwana la okay umuntu omdala okay ngicela mcashweni nawe mcashweni siyoshiya abantwana the best way mamela okay mama okay angeke kalokhu singamadoda ndindoda kwamna lo ngeke singamadoda umane unyusa ivoice ihleli nathi angeke ngingayusa ivoice uyanikwadisa no ngoba uhleli kaloku ubetha yena unibethi mina no if like ebefuna ukukhuluma nami ngeba la ukukhuluma nami kahle anganibizela abantu ukugcwala abantu la ejadini kwamsekugcwala abantu amathwasa wakho mayigcwala la yena uyacomplain no amathwasa wami ngeke yes siziswe nguye ke nathi siziswe nguye caba abantu bakhe awabafuni beze kulomzi wakho abangani bakhe bayeza la no thina nathi ngabantu esizwe ngiyawazi mayezile angwaxoshi senza umsebenzi ube kahle uzophele khona nami ngincedise ubungaqheba ukuthi wena oyazi lento ukuthi like ingulo yendinayo ubungagcina ukuthi oyazi ngala lento lengithola egedini ubaba ukhalela akanankinga ukhalela ngokuthi wena namathosa mangibona egedini mathosa kokusuka ngekho le nto yenzeka during the week ngizibuza ukuthi sizithela ubani lapha yimi lo sifakayo why ungazisenza weekend but why ungazisenza digezi izandla nisakufuni okay mangamfuni mama okay ngicela wenzele ifavor ubaba nezingane zakho
before kuphuma isidumbu la ekhaya because I can feel ukuthi kuzophuma isidumbu la ekhaya. Is it possible ukuthi ubize umndeni wakho noTayi ebize umndeni wakhe nibuye nizothetha kakuhle? Makahambe ke mama wena ufuna umzi kahle kahle awufuni bulungiswa uyafana nokuthi lo mzi ndiyamfuna uyazi uzoyibulala le ndoda uzoyibulala le ndoda ndingafuna umuzi wami ndimqale phansi isithina sami uqale phansi wena ubuye wawulungisa wafaka isandla somuntu wesifazane sisi wangithola ngihlala emkhukhwini la ne ngazakhela umuzi nginawe okay wena ulola ukuthi mina ngakhe umuzi nginawe kahle hle and bekusebenza mina and umama yena lo muzi wakhiwe yimi lo muzi wakhiwe yimi bekumkhukhu la ngawakha lo muzi ngawuqeda ngemali imagine amandla i-hard work yenu enisebenzile for over years senitshate for how long umuntu omdala 25 years bantu abadala so nina are you trying to tell me ukuthi nizovumela i-25 years yonke le ihambe nje down the drain nginga kodwa mama mina ngisimuntu othanda ukulwa mama after 25 years ngiphuzile uyazi ngiyangena empedeni ngizilalele angiphayele ukudla le iyawa ngakumadasi nangu umbuzeli lo akayikhona nokuhamba yebo kaloku si-stress mama uyathi uba usuka pendini ene-stress u-avoid ukuthi ngiphume mina ngisihambele okay bantu abadala mina ixesha lo debate guys kudala sidebate abantu abadala ngicela nje ngokufumana i-solution engathi i-make sense mama ngicela ke yakhe niyamke bahlangana nizokwazi ukuthi nilungise lento xa ingabe nicela i-divorce ne-family yazi andithi bebekhona the time nichata beyikhona i-family kodwa mina ngeke ngivuma ngidivorce ngiyamthanda lo mfazi just yena ngiphoqa emoyeni wami so mina ngazi ngenze njani but mama singayilungisa musi sasa ngizozibulala or ngenze something kusasa kube ngathi mami mina ngirong ngiyamthanda lo muntu mina yena kasihlise sibe right akangihlukumezi ndiyayiva because dala ngiphila nalo umuntu 25 years ngiphila naye ndiyayiva ipain yakho ngiqale phansi mina ngiye phambili ngelife no ngeke mama kodwa ngicela uzamukela mama kule 25 years wena uzimisela ukuthi mhlambe ikhona indoda andisamfuna okay why ningalungisi ke kulamaphutha wakhe wena ayuba ngaselakhatha omunye umuntu ilungiswe apha okay siphumele in peace ke ushiya utata wabantu nabantwana sale la okay kumele kuphume yena ngiyabona ukuthi uyo wrong no hayi ndiyabona baba mina ngiyazama ukuhlisa yena yasho ukuthi asangifuni ngiyabona that's why usibili mina yenza kwenziswa ukuthi mina akasangithandi kahle yena yasikhulumela ukuthi lento uyenza ngamabomu because akasangifuni empilweni yakhe kodwa mama awukho fair umuntu omdala nizokuxelela lento and it must stick to your head ukuthi awukho fair and even if ungadecide ukuthi ushiye utata uthi khona enye indoda ozoyifumana you still gonna do this very same thing and uzoyenza worse ke ngoko because you have amanxeba of the previous man so bizoba ngcono abantu abadala nibize imndeni uyabo ezokwazi ukuthi inimamele both of your side without uba kuliwe nixazulule kakuhle le ndaba seninabantwana ngibizela abantu laba ngoba ngiyakuthanda but wena uzathi mina off why uzathi mina off uthando lolu mama uyabona umuntu uthando kumele ukuthi bantu abadala wait nizobiza ifamily yenu because ngathi niya debate and thina sifuna uhamba sinegigi kumele siye khona khona la kumele siye khona masuka la kune-event yabantwana le ukuthiwa kunabantwana abadinga ukuthi soba motivator siyacela nje mama ukuthi nivane siyacela niyavuma ukuthi nizoyibiza ifamily ngiyayibona ukuthi ngathi ufuna ifamily velele so ngizokwazi ma ukuthi maybe kusasa kule veke ukwazi uku-organize ifamily and then sizobuya thina siyiJozi Bioscope just ukuthi sibe khona even if singabuyi namakhamera ngoba ngathi awufuni amakhamera vela ndiwafuna amakhamera bafethu bathi indoda ayikhali but mase ikanje ukuthi manje indoda yabantu seyizoloku ikhala ibethwa nangamabhodlela nama-stitches it's not fair bafethu mangabe nawo nenkinga efana naleyo cela usibhalele lapho kuJoziBioscope.co.za sizokwenza sure thina ukuthi sizoshaya imoto sizofika ekasi lakho or wherever you are sibuye sincedisane nawe ungalibali ke ukuthi usubscribe ku-YouTube channel yethu mfethu sizomake sure nathi ukuthi each and every time sizohleli sikubhakela amakhekha nice hayi lento eyenzakalayo la ukuthi abantu abadala bebesila kanje guys I'll see you in the next episode nihlale nisifollowisha kanjalo